اسمه الأمير فهد بن خالد رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي. نتحول مباشرة إلى المؤتمر الصحفي ومن ثم نعود إلى المنطقة المختلطة منطقة المكزون. Jedna z variant v případě, že i do budoucna by se něco stalo, tak jsme ho tam chtěli vidět. كانت هي شغلة يعني إنه نجرب في حالة إنه صار شيء بخط الدفاع في حالة كروت أو شيء، إذا هل هو راح يكون يعني نقدر نستعين فيه في هذا المكان ولا لا، وهذا هي اللي كانت الفكرة من هذا الشيء. السؤال الثاني. والله جدا كيف رأى نادي هجر؟ كان صاحب jak si viděl Hajar, jestli byl těžký soupeř, nebo jak to bylo? Co myslíte o něj? Tak těžké, no tak jako čekali jsme, že budou hrát zezadu, protože už jsme tady zápas hráli, teď potom po těch 7 gólech, co dostali na Itihádu, tak že budou víc spoléhat, samozřejmě hrát ze zajištěný obrany a spoléhat na rychlej protiútok, takže to si myslím, že se snažili, ale ta branka, kterou jsme dali v průběhu prvního poločasu, tak si myslím, že jim možná ty plány taky trošku narušila a museli to přeci jenom trošku víc odevřít, jo, že v některých fázích jako i kombinovali, ale v té finální fázi tam si nemyslím, že byli nějak extra nebezpeční. يعني احنا لعبنا معهم قبل هيك فريق هجر وكنا متوقعين بعد مباراتهم الأخيرة مع الاتحاد اللي يسجل عليهم 7 أهداف إنه راح يلعبوا بدفاع ويعتمدوا على الهجمات المرتدة، لكن بعد ما احنا سجلنا الهدف الأول حاولوا إنهم يهجموا، صار في عندهم مساحات مما أدانا إنه نلعب بأريحية أكثر، وحاولوا إنه يشكلوا هجمات، بس إنه هجماتهم ما أدت إلى خطورة تذكر.